falamma ahassa Isa tumande annabi Isa so'uno haale goyi tumande o haynino tumande o tanƴinino tumande o sikkitino minhum immorde maɓɓe kamɓe alyahudaɓe ɓe alkufra keferankaku ngu mi mana tuma o sikkitino alyahuda muɓike fi wargol mo qala o maki kanko annabi Isa man ansari ko hombo wallatalan ilallahi faade ka Allah mi mana ko hombo wallatalan yettina diina Allah kan o landi ɗum annasaraɓe ɓe gomɗinɓe mo ɓe sahabaɓe makko ɓe qala al hawariyuna laaɓodaɓe makko ɓen wi ɗum woni sahabaɓe makko ɓen nahanu menen ansarullahi men wallay Allah hayso min luttay e mum menen amanna billahi min gomɗini Allah washhadu seedi to bi anna wonde menen muslimuna ko min jebbilaniɓe Allah rabbana joomi amen amanna min gomɗini bima anzalta ko jippinɗa kon wattaba'ana rasula min jokkine laaɗon faktubuna winde men ma shahidin wondude seeditiɓe ala raweteɓe si wona an wa makaru ɓe fewji wa makara Allahu Allah kadi fewji bimana alyahuda fewji fi warugol annabi Isa Allah kadi fewji fi dandugol annabi Isa alayhi salam wallahu khairul makirin tawi jako Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni moƴƴo fewjowo on bimana ko fewjore makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko moƴƴi ɓe kamɓe alyahuda ɓe eɓɓi wargol annabi Isa arada Allah ɓattala sahibuhum Allah kadi eɓɓi wargol ɗimmojo maɓɓe o hoorejo bone on e maɓɓe Tatyanus kono woni no wiyete ɓe eɓɓi wargol annabi Isa Allah kadi eɓɓi wargol Tatyanus ko ɗum woni wa makaru wa makara Allah tawi noon wallahu khairul makirin ide qala Allah ante tumande Allah daaluno ya Isa ko ayi annabi Isa inni min mutawaffika mi hunnete woni wa rafi'uka mi ɓanta ilayya ka anga wa mutahhiruka mi laɓɓina min alladina immorde ɓe kafaru yedduɓe mi mana hunnande nden ɗo tafsir ji ɗin no ari buy e mum kono ko ɓuri laaɓude ko e mum ma ko ɓuri jikkude ko e mum ma ko ene wonɗe raɓɓindinade kon e mum ko ɗoyngol woni ko fanda ɗo Allah hibbu ɗoyngol e makko komi hibbay ɗoyngol e ma noon mi ɓante mi adde ka kammo ga no woodi wiɓe o waffa wi'aɗo ɗo ko mayde jande nden kono ko ɓuri jikkude kon ko ɗoyngol woni ko Allah subhanahu wa ta'ala feeri e makko o waffatu wi'aɗo ɗo komo ɗoyngol Allah daali mi hunnete woni mi ɓanta ilaya faade kanto mo tahhiruka mi laɓɓine ko ɗum woni mi dande luka maggal on komi laɓɓine tafsir maggal on komi dande min alladina immorde ɓe kafari yedduɓe wa jailu alladina mi waɗa ɓen ittaba'uka jokkoɓe ma fawgal alladina sengodo ɓen kafaru yedduɓe ma ila yawmil qiyamati ha ñande dargal Allah waɗi ɗum tumma ilaya refti ko faade ka an ɗo marji'ukum woni ruttorde mon nde fa hakumu mi ñaawa baynakum hakkunde moon fima kuntum fi konko laati ɗon fihi muɗum tahtalifuna hiɗon lutondira fa amma alladina kafaru amma ɓen heferɓe bimana yedduɓe annabi Isa ɓe fa u'adhibuhum Allah daali mi lettay ɓe adaban letta shadidan tiiɗuɗe fi duniya ila ka aduna ton wal akhirate ka lahara wa ma lahum alanaɓe min nasirina immorde wallowoɓe hamiron kaɓe lettude ka aduna ka lahara lette aduna ɗen wallahi sen taskike hiɗe reeni alyahuda e annasara ko Allah ɓe lettude ɗo kon hay fi ko kamɓe laami aduna ko kamɓe jogii puissance on kamɓe jogii doole ɗen kono ndaari tremblement de terre ji ndaari inondation ji ndaari attentat ji ndaari probléme ji ko ɓe woni heɓude a tawa Allah no lettude ɓe wa amma alladina amma ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salati ɓe golli golleeli maɓɓe fayi waffihim mi yoɓayɓe mi hunnayɓe mi timminanayɓe o yuram joddiji maɓɓe ɗin wallahu Allah la yuhibbu zalimina o yiɗa toñoɓɓen yo Allah dande wonde toñoɓe ibnu adama o tawno toñowo tooña noon ko tati ko toñugol hoore mum wiɗen e toñugol Allah subhanahu wa ta'ala e toñugol jiyaɓe ɗimmo muɗum ɓen ɗeɗo tooñe fof kala ko waɗuɗa maayuɗa a tuubali Allah subhanahu wa ta'ala on lettoyte yo Allah on dande dalika ɗi qissaji ɗo natluhu meɗen janggaɗi alayka e dow ma Muhammad joni noon ko meɗen janggaɗi e dow ma an wonɗo jentade o tafsir Qur'an ɗo minal ayati immorde ayaje wa dhikri e waji al hakimi ñeñugu inna masala Isa ande misal Isa ngal indallahi ka Allah ka masali Adama hino wayno misal baba Adama khalaqahu Allah tagi baba Adama min turabin immorde mbumbulaydi tumma qala law refti o wiyani loopal ngal kun yo ngal wonu fayakunu ngal woni no Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri ngal noon alhaq gonka mi rabbika ko immorde ka joomum ma fala takun wa ta'ala tan ngal mum tarin jeyaɓe sikkitiɓe
nelaɗo janngani oɗo aya e délégation Najran ɗum ko alyahudaɓe arɓe ka makko ɓay nelaɗo Allah sallah sallam jannganiɓe ɗum ɗo wonde dey annabi Isa misal makko ko Allah no wayno baba Adama, annabi Isa na Allah na ɓiɗɗo Allah. ɓe yeddimo ɓe jaɓali Allah inni on say faman hajjaka gasi kala yedduɗoma fiihi e fi Isa e hoore o explication ko explique ɗa ɗo min mbaɗi ma jaaka ɓaawo ardema minal immorde gandal ngal wata dartomo wata on piiru fagol wi'u très simple haalamɓe ɗum ɗo si ɓe suusi ɗum ɗon ɓe wakkilke ɗum ɗon aw fagol haalamɓe ta'ala o are nadu u nodden abina ana ɓiɓɓe amen ɓen wa abina akum e ɓiɓɓe mon ɓen woni sa ana e sonnaɓe amen ɓen woni sa akum e sonnaɓe mon ɓen wo anfusana e wonkiji amen ɗi wo anfusakum e wonkiji mon ɗi ɓenni en ka imam Tabari kanko ne laaɗo o noddi ka ɓiɓɓe o noddi ɓiɗɗo makko on ene Fatimati Zahra ko ɗum woni o noddi kadi Sayyidina Aliya ka fami o tawni hoore makko kadi o noddi ko ɗum woni nene Khadija ma ɗum nene Aisha goto e sonna e makko ɓe o wi min komi wi kon ko ɗum woni gonga ka sifa annabi Isa komi sifi on ni on kon ko ɗum woni gonga si ɗon yeddi ɗum on wi ko sifi ɗon kon ko ɗum woni gonga awa onon kadi goto kala mo yo noddu ɓeygu mum e ɓiɗɗo mum e famille mum ngo watta hoore mon ɗo aren ka teren huɗo ɗen summa nabtahil refti jarribo ɗen ko ɗum woni huɗen fanaji alwaɗen la'anatullahi koddi Allah ni alal kadirina e dow fenoɓɓe mbimana joni so tawi woni hiɗon yeddi ɗum ɗon hiɗon sikkiti ɗum ɗon haray onon kadi nodde yimɓe moɗon ɓe wona mi noddirini aren ka teren toroɗen Allah subahana taala yo jippi lette makko ɗen e hoore fenɗo o e hoore me kala fenɗo e meɗen Allah jippin ko ɗum woni lette makko ɗen e hoore makko joni haray warren ɗum ɗon Allah subahana taala hino andi haymo wariɓe ɓe waɗata ɗum saabu andugol maɓɓe ɓe mara gonga inna haɗa ande no ɗum ɗo lahuwal qasasul haqqo ko ɗum ɗon ɓissa gongaji on honɗum sifa annabi Isa on kon ɓissa mo nelaɗo Allah addi ɗo on sifa mo Qur'an jippini ɗo on ko ɗum ɗon sifa gongaji on fi Isa kala sifa mo hollaɗa e deftere ma e livre ma e ordinateur fi Isa tawi na o mo jangganaɗa ka Qur'an ɗo haray wona ya hoolo wa ma min ilahin ala noon e reweteɗo illa Allah subhana Allah wa inna Allah no Allah lahu al azizu kanko ni tedduɗon alhakim kanko ni yengeɗo en yawre makko nde fa in tawallah so tawi woni on hucciti on saliki fa inna Allah ande no Allah alimun ko anduɗo bil mufsidina bonnoɓe ɓen ɓoli ya ahlal kitabe kono yimɓe defte ta'ala are ila kalimatin faade e gollitirgol faade e wowlugol konngol tawgol sawa in no fota ter baynana hakkude men wa baynakum e moɗon hakkude amen e mo'o ɓurɗo e maggol o ko jaɓɗo gollidirte ngol wo ko on ɗon ɓuuri e maggol tagore nden fof hino fota e maggol kon ɗoni ngol konngol ko kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallah sallam tagore nden fof hino fota e maggol ko ɓuri pottitade e maggol o ko pottinɗo hoore mum ko ɓuri ɓattade e maggol o ko ɓurɗo ɓannude hoore mum ko ɓuringol jeeyde ko ɓurɗo jeeyinde yalla waɗen ɓurɓe ɓattade e maggol ko ɗum woni Allah na abuda ko nde rewata illallah si wona Allah wala no shirka bihi en sirkantamo en kafidata e makko ka dewal shay'an hay hunde ko ɗum woni la ilaha illallah la ilaha on ko ɗum woni Allah na abuda illallah on wala no shirka bihi shay'a wala yattakhida jogito taako kadi ba'duna yoga e men ba'dan yoga arbaban sanamuji arbaban reweteɓe ɗimmoɓe min dunillahi ko wori Allah Allah daali fa in tawallahu so tawi woni ɓe huccitiɓe salike ɓe jaɓali ɗum ɗo faqulu wi'e awa onon juluɓen ishadu seede nani seedite onon alyahuda e nasara e hoore ko sali ɗon kon woni e dow seede ɓe anna wonde men e muslimuna komin julɓe jebbiliɓe ya ahlal kitab kono yo yimɓe defte Allah daali lima tuhajjuna fi Ibrahima ko fi honɗum wenjanton fi annabi Ibrahima ko fi honɗum ɓoɗodiranton fi Ibrahima alyahuda no inna annabi Ibrahima ko alyahudajo annasara no inna annabi Ibrahima ko annasarajo tawi noon ɓe fof ɓe fene wa ma unzilati tawratu tawrata jippinaka wal injilu e injila illa min mbadi so wona ɓa o feƴƴino duuɓi dunki neeɓi si tawrata jippima ma injila jippi ko honno o wurirta ha o maaya wona annabaɓe nelaɓe ɓoy feƴƴa si Moussa noon neloye arda e tawrata ma Isa nele arda e injila wona annabi Moussa ko nde deftere ɗo gomɗini ko nde ɗo joki ko nde ɗo tawa e mum deftere nde tawali mo ka hoore leydi ɗo ko no ɗum wawata wonirde o andi alyahuda annasara kamɓe ɓe duufo haqqille maɓɓe ɗen ɓe muuɗi tawi noon ko haqqille ɗen duwa duufi mawɗirede ko duufa kon afala taqiluna e on haqqilta pellet ɓe haqqilta ɓe ala noon haqqil ha an tum
e ono ko alyahuda woni ko wona haalanede haulai ɓeɗo ha antum e ono haulai onon tigri moni wawlande ha jajotum on yeddodiri on puɗodiri onon alyahuda e annasara fima lakum be ilm konkon mara gandal e mum tas falimato ha juna kon ɗum puɗodiran toon fima laysa lakum bihi ilm konko on mara gandal e mum wallahu allah yalamu mo andi wa antum ono la ta'lamuna on anda an ɓe wiyata ɗen ibrahima ko laawol honɗum ko dina honɗum nani ibrahima e hombo jeydi nani jente ma kana ibrahimu ko adi kon ibrahima wonali yahudiyan alyahudajo yo alyahuda ɓaroyo to yoɓe faamu ɗum ɗon wala nasraniyan o wonali an nasarajo few ɓen ɗon kadi yo potto ɓaroyo to yoɓe andu kamɓe ibrahima naaɓe siɓɓe hunde ɓe kafa walakin siko woni ko honɗum ko o hombo kana o laatike hanifan ko fewɗo diina musliman ko o julɗo jibbilaniɗo allah subhanahu wa taala wama kana onal kadi minal mushrikina jeyaɓe shirkoɓe ɓen ɓaari ɓen kadi fof kiti townude gabatti mum ɗi manto e yo amenen ko menen e ibrahima kafi dina ko menen jeydi allah firmiri aya o wonde wama kana minal mushrikin o jeeya kadi shirkoɓe kadi de ɓen kadi yo potto ɓaroyo to ko hombo o jeydi e mum inna awla nnasi ande ko ɓuuri handude yimɓe ɓen fof bi ibrahima e siɗɗudugol e annabi ibrahima e jeydugol ibrahima e ɓattodigol ibrahima yimɓe ɓen fof ko ɓuuri handude e daragol inna min ko min e ibrahima woni gorol lalladina ko ɓen ittaba'uhu jokkuɓe mo ka o wuuri gomɗinimo sahabaɓe makko ɓen go'o wa hada nabiyu e o annabajo mo añuɗon mo haasi ɗon jooɗiɗo takko moɗon ɗo wiyeteɗo muhammad walladina e ɓen amanu gomɗinɓe muhammadu adiɓe o sakkitiɓe o iwtiri ɓawo muhammadu dinini dina muhammad ko ɓeɗo tato ɓuuri handude ibrahima ko ɓeɗo ɓuuri ɓattodirde ibrahima yo allah waɗen jeeya ɓeɓe wallahu allah waliyul muminina kanko ni giɗo gomɗinɓe ɓen allah daali waddata yelike ta'ifatun fedde gomin ahalil kitabe immorde yimɓe defte ɓe law yudellunakum araɓe majjinayno on iwon e lawol islam arton e laawiɗi ɓe woni ɗin e mum ko ɗum andirton hiɓe andi ko islam woni gonga ko ɗum waɗi si hiɓe yelade taw si ɓe majjinayi noon ɓe ittaño e mum allah daali wama yudilluna ɓe majjinta illa anfusahum si wona hoore maɓɓe wama yashuruna ko woni ɓe sowa andude ɓe wawata majjinde on iman mon on e taqwallaha mon on e tawhidi mon on hino hecci doole maɓɓe ɗen ɗum ɗo noon no hulɓinita taw hara ko julɓe ɓe qur'an jippotono on e fewndu mu'um ɓe ɗe ayaji cippinoɗen e tawde muta taw hara ko kamɓe tu woni ko fandaɗo o wonde ɓe yawata majjinde par ce que enen ɗo son taskike moƴƴa moƴƴa on tawa e ɓe wawi en majjinde mo gooɓi heeɓi feere men watte yiili ya halal kitabi kono yimɓe dottelima takfurun ko on ɗum yeddanton mbi ayatillahi wa ayaji allah ɗen wa antum tawale onon tashhaduna hiɗon seediti ko ɗe gonga ya halal kitab kono yimɓe defte lima talbisuna alhaqqa kon ɗum jillidiran ton gonga kam bil batili e mere meƴƴelde nden wa taktumuna alhaqqa suuɗon gonga kam wa antum taw onon taalamuna iɗon andi ko ɗum ɗoni gonga kam onon kadi justice guinéen gendarme guinéen police guinéen ensemble waɗoɓe sharia constitution leydi ndi wotta on suuɗu gonga kam feññino fenande nden ko holɗum suuɗan ton gonga kam feññino fenande aya on no adressa e mo on onon kadi ko ɗum jillidiran to gonga e fenande pelletata e ɗon andi ko ɗum ɗo sharia leydi ndi wii ko ɗum ɗo woni gonga kan suuɗon ɗum ɗo yalti noon fenande fi ɗum weeɓitana poste hun aduna ma fi ɓayi ɗum weeɓitana jaw koye aduna watten yiili wa qalat ta'ifatun fedde goo wi'i min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓe aminu gomɗine billadi nde hunde nde deftere unsila jippinande ala alladina e dow ɓe amanu gomɗinɓe yahe gomɗi noon qur'an wajahan nahari ka arande ñallal wakfuru yeddoyon akhirahu ka sakkitorde ñallal laallam no gasa kamɓe julɓe ɓe tawɗon ɓe nder ton yarji una ɓe ruttoda e mum ɓe yalta ɓe mana hooreɓe alyahuda ɓe yamiri alyahudaɓe ɗimmoɓe muɗum ɓen janggo bimbi si weetiɓe fof ɓe yawɓe gomɗina qur'an kono ko gomɗinkinagol si woni ha hella alansara on ɓattike ɓe inna he menen men arno yo men gomɗin men tawta nde e deftere kono menen na nde men fuɗɗi yirde deftere men taskike nde men jangginde men taw haqiqa ala e mum sawaba ala e mum enen men sikkuno ko gonga kono men taw wona gonga nani men yalti ɓe warra ɗum ɗon jikke fi arabuɓe ɓe tawi nder ton ɓen yo ɓeyno heewi ko marɗen gandi o ko alyahuda ɓuuri
e neson yii ɓe taskikende ɓe wi ɓe yalti holli moƴƴere ala e mo woni yaltide e maɓɓe ko kamɓe ɓuuri en andude ko fewndi kamɓe ɓuuri en ande Qur'an. Donc ko ɗum waɗi si ɓe keriri nde ɗo fedde ɓe inni ko ɗum waɗi si ɓe keriri nde ɗo feere bi maana fi jikke si ɓe yaltinayi julɓe ɓe tawi toon ɓen ay laallahum yarji'un no gasa kamɓe ɓe ruttoto kamɓe honɓe kamɓe julɓe ɓe alyahuda ɓen tawi ɓen ka nder dina ton maɓe ɓe tawinkini ɓen toote wala tu'minuhi ɓe innidiran hakkunde maɓɓe wota on gonɗindey wota on hoolodey kamɓe alyahuda woni wolude illa liman tabi'a dinakum si wona on jokkuɗo dina mon kan taw si alyahuda no mari dina la abadan ɓe mara dina joni ɓolwi innal huda anduno peewal ngal hudallahi ko peewal Allah ngal kala heɓuɗo ngal ɗum o feewi an yu'ta e kere okkete ahadun goɗɗo misla ma utitum sifa ko okkete ɗon ko mbimana ɓe inna wota on gomɗin wota on hoolo si wona on jokkuɗo dina moɗon kan Allah daalani Muhammadu yo haalamɓe yo koninaɓe gomɗinɓe naɓe fewɓe hande kadi innal huda ande kon peewal hudallahi ko peewal Allah ngal hiɓe yelo an yu'ta nde okkete ahadun goɗɗo e maɓɓe misla ma utitum sifa ko ko okka ɗon ɗo aw yuhajjokum ma ɓe wenja on inda rabbikum nokku ka joomi mo ɓol wi'u innal fadla anduno ɓural ngal biyadillahi kaka junngo Allah woni yu'timo ka ngal ma yasha mo yiɗi okkude yo Allah okku en ɓural makko ngal lagine ɗo okka en ngal e dendanangal leyɗele julɓe ɓe musidɓe julɓe wallahu Allah wasin ko yaajuɗo ɗo gandal alimun ko anduɗo yaktasu himo hertinana bi rahmati yurmede makko nde man sha mo yiɗi hertinande yo Allah waɗi en ɓe hertinanta yurmede makko nde yurmede aduna nde wo lahara nde wo wallahu Allah dul fadli kankon yum ɓural al azimi mawnuɗo o tedduɗo o wa min ahlil kitabi no jeeya yimɓe defte ɓen hombo Abdullahi bun Salam e ɗimmoɓe makko ɓe man inta amanhu ommotata sa huulike mo a halfinimo ma a ñawlimo ma a jonnorimo be qintar ɗum ko jawdi ɗuuɗundi en wawi sen wi toon kange sa no jeeya yimɓe defte ɓen sa huulike mo a halfinimo tonuji kange yo addi ilayka o tottay ɗum mbimana o jonnitete ɗum ñande ƴantuɗa mo ko alda e piiro wa minhum hino e maɓɓe kadi wono Ka'ab e ɗimmoɓe muɗum ɓen man inta amanhu mo tawata sa hoolike mo kamɓe alyahuda bi dinarin a halfinimo dinar goto pet la yu addihi o jonnitatama ilayka ndin jawdi la yu addi o jonnitata ndin jawdi ilayka faadema illa ma dumta alayhi sona bere wo ko ñiɓuɗa ka makko kayiman hiɗa dari hiɗa ƴanta hiɗa ŋurma hiɗa yenna alyahuda no sifori ɗum ɗo fof dalika ko waɗi ɗum siɓe wolde ɗum mbiyannam sabu no kamɓe gaaluɓe wi laysa alayna laatake no fawimen fil ummiyina e humen binneɓe ɓe sabilullah ko ɓe faandi ummen binniɗi ɓe ko kala tawɗo na alyahuda na annasara aray ko woni ummi humen binne ɓe mana kamɓe tum mari gandal wawi windude wawi janngude tagore koyditi ko fof wata kamɓe no hiɓe fiɓi si ɓe jatti mo wona alyahuda ma annasara ma ɓe piyi ma ɓe wari o haray ɓe mara bakkatu waya ɓuluna ɓe wowla tun alallahi ɓe liɓa e hoore allal kadi ba penale jane wom kamɓe yalamuna ɓe andi ko fenade kon to ɓen tippude ɓe inna wonde manna ɓe mara bakkatu si ɓe jatti goɗɗo jawdi wo ndi jawdi ndi mama soro maɓɓe qaruna ndi Allah mutindinno e muɗum ka nder leydi wo ko ndin jawdi leydi ndi woni tuttude ñande wo ñande kange kalisi e jama e carburant e aluminium ko wona aseede ka leydi wo ko ndin jawdi ndi o mutuduno en wo kamɓe noon ko jawdi mama soro maɓɓe noon kamɓe kala heɓuɗo jawdi wondi yaltude ndin ka leydi haray ko jawdi maɓɓe bi mana woni ko jatta si ɓe jattitiɗo e junngo goɗɗo haray ɓe jattamo ɓe jattoto ɓe hetti ko ɗon ɓe tippi musidɓe julɓe Allah daali bala ko fenade man awfa kala hunnoɗo bi ahadi makko ndin ndi o haldiji ndin e Allah ndi yewtuno ɗen ndin ka suratu fatiha to o rewata goɗɗo goo si wona Allah kala hunnuɗo ndin adi wattaga o huuli Allah fa inna allaha no Allah haray yuhibbul muttaqina mo yiɗi huuloɓe Allah ɓe inna alladina ande no ɓe yashtaruna wattitoɓe bi ahadillahi ahadi Allah ndi wa aymanihim e wondoje maɓɓe ɗen samanan qalilan coggelel fanɗukel ulaika ɓeɗo la halaqa lahum wallahi geɓal alanaɓe fil akhirati ka lahara wala yukallimuhum llahu Allah yewtidoyta e maɓɓe sakko na yurmede sora wala yanzuru ilayhim o darata ɓe woni sakko ɓe tumbodirta nokku gotum yawmal qiyamati ñande dargal wallahi kadi wala yuzakkim o laɓɓintaɓe ɗum ɗo fof ko wodani ko jannguɗo andi ko ɗum ɗo duwa waɗede o akkiti ɗum ɗon o waɗi goɗɗum ngo walam no waɗani ɓe adabu lette alimu musuɗe si wiyama jannguɗo ronki gollitirde wotta on sikku dey ko diina islam kantum ko gande alyahuda e annasara kadi mo jooɗike ɗo e banwal janggi français ha o wiyama docteur o wiyama professeur
o wi'ama maître o wi'ama ɗiɗo poste ji jani toon ɗi garadi ji jani toon o jooɗike jamfike leydi mu'um ma jooɗike jamfike e bidise hunkun o halfina haray oɗo kadi gollitirali gandal ko o jangi kon haray watte yil wona jannguɗo Qur'an ronki gollitide tun o aya wona imamu ɓen tun concerni wa inna minhum andeno e maɓɓe la fariqan fedde goo la yalwuna hiɓe ooña hiɓe tura alsinatom ɗen ɗe maɓɓe ɗen bil kitabe e deftere nden li tahsabuhu fiyon sikku ɗum minal kitabe ko immorde ka deftere wama huwa tawa ɗum wonali minal kitabe immorde ka deftere ko on ɗum woni hiɓe tura ɗen ɗeɗen ɓe fonta deftere nden tawrata injilan ɓay kamɓe ko kamɓe tun jangi ɓe fonta nde ɓe janga haqiqa ko windi kon ha e nokkel ɓe menen no toni maɓɓe ɗin ɓe janga ko ɓe faala jangude adana ko windi kon ka deftere wa yaquluna ɓe inna huwa ɗum ɗo min inillahi ko immorde ka Allah wama huwa ɓe penay ɗum wonal min indillahi immorde ka Allah wa yaquluna ɓe wolay tun alallahi ɓe liɓa e hoore Allah kadiba penale wahum kamɓe yalamuna ɓe andi ɓe fenay wama kana hanana li bashari neɗɗo wo neɗɗo an yutiyahu llahu lkitaba nde Allah okkatamo deftere wal hukma e sunna wan nubuwata e annabako tumma yaqula refti o wiyana linnasi yimɓe ɓen kunu wone are wono ibadalliji rewoɓe lammin makkinɗinantoɓe lammin min dunillahi accon Allah hay annabajo goto mara droit wolgol ɗum ko andingol ɓe wonɓe rewde annabi Isa a wona e Isa ɓe tippi wona Isa woni ko nelli ɓe ɗum walakin sikoni kanko annabajon ko wiyata kunu wone rabbaniyina karamokoɓe jangi ɓe faami gollitiri bima kuntum saabu konko laati ɗon to allimuna alkitaba hiɗon janne ka deftere wa bima kuntum e saabu konko laati ɗon tadrusuna hiɗon janga wala ya'murakum o yamirta on kanko annabajo on an tattakidu nde jogitoto on almalaikata malaikaɓe wannabiyine annabaɓen arbaba reweteɓe ko nelimo koni saabu yo o nele ko fi yo rew Allah tun kono no arirta o chansa ɗum o inna yo rew ma yo rew goɗɗugo ene a ya'murukum o annabajo Allah o yamire on bil kufri yeddugol musidɓe julɓe baada ide anton ɓaawo onon o woni muslimuna julɓe lit makko on e objectif makko on ko fi yo woni julɓe o wonay julɓe ha gayno yilto o yamira on yeddugol haqqille jaɓata ɗum wa ida akhada Allah ante tumande Allah nangono misaka annabiyina ahadi annabaɓe o annabaɓe hedditiɓe fof ilay annabi Nuh hay annabajo sakkitaɗo hikkodirɗo e nelaɗon ɓe fof Allah ƴettuduno e maɓɓe ahadi honɗum lama ataytukum kala komi okki on min kitabin immorde e deftere annabajo womo Allah neli o waɗida e makko ndi adi ɗo kala deftere komi addamma wa hikmatin e sunna a janggay gollitira an e mofte maɗen go'o tumma ja'akum refti ari on rasulu nelaɗo go'o musaddiqun on goo tawi on nelaɗo ko gongodirɗo bi mana ko corresponduɗo limama akum e ɗen defte wonɗe kamon e ɗen nele wonɗe kamon on andi la tu'minunna bihi on gumɗinayi on nelaɗo ɗon kadi wala tansurunnahu on wallaymo ɓe fof ɓe maɓɓe ɓe wi hinni hay e goto e annabaɓen mo Allah andi nelaɗo wuride e mum kawre leydi ɗo emo wurdata kawle alamo ƴetta daali ahadi wonde on tigi gomɗinayi deftere ko jippina ko e makko o gomɗinayi nelaɗo si nelama e fewndo makko o wiya kadi ɓe windoda ɗum ɓe signoda ɗum qala Allah dala aqrartum e on ɓirritike wa hattum on jogitike ala dalikum e dow ko yewtuɗen ɗo isiri ahadi andi wonde on gomlitiray defte ɗe mi jippini ɗo e mo si woni nelaɗo go neloyama e fewndo mon on gomɗinaymo en qirrodiri ɗum ɗo qaluɗen na aqrarna Allah men qirritike qala Allah dala fashhadu awa seedite wana min ma ko ndemo min ashahidin kom jeeyaɗo e seediteɓe ko hoore ɗi ahadiji ɗo fop alyahuda woni firtude kadi jewɗo jam fo faman tawalla kala huccutoɗo baada dalika ɓaawo ɗum bimana ronki gollitirde aadi ndin fa ulaika re ko ɓen ɗo humul fasikuna ko ɓen yaltoɓe ɓen e ɗoftare afa gayra dinillahi e ko hina dina Allah kan yabghuna woni ko ɓe ɗaɓɓata ɓeno ɗaɓɓude dina goo hatana dina Allah kan walahu a ko wonande Allah aslama woni ko jebbilani ko Allah wodani ko jebbili kon fof man fi sabati ɓe wonɓe ko kammuli wal arde ka leydi ko andingol ma an sa jaɓal jebbilanade Allah ko an tardi kala ko jebbili kon ka leydi ka kammo ko Allah jeeyi ɗum ɗo fof ko Allah jebbinani taw an e yiɗi o karhan e añiw alaale kadi towɗena ko jebbilanaki Allah goɗɗo no jebbilorani Allah e hoore yiɗi goɗɗo ɗum woni enen julɓe ɓe goɗɗo no jebbilorani Allah e hoore añi e hoore yiɗayar laki heferaɓe misal ko piiji yogaji tun ibnu adama wawi yeddude Allah Allah hino farli ibnu adama ɗanoto ibnu adama ñamay ibnu adama yejjitay ibnu adama maayay ɗiɗo fof ibnu adama ko koyɗi ɗiɗi yarata ibnu adama forcé foofay forcément ɗiɗo fof Allah subahana taala hino waɗi ɗiɗo fof julɗo kefere o hino ɗofti ɗiɗo ko woni julɗo hino ɗoftori ɗi fii Allah fiyo Allah emo kefere no ɗoftori ɗi fii ɓay feere ala
seede on ko Allah farli kon e hoore maɓɓe ta ko mono faala huwa ɗum ɗon kañum hiɓe yeddi hiɓe sali waylay ko faade ko Allah subahanahu wa taala yurja'una woni ko ɓe ruttete o wi amanna billahi minen min gomɗini Allah ɗo minen julɓe ɓen wama unzila ilayna e konko jippina e hoore amen wama unzila e konko jippina ala ibrahima e dow annabi ibrahima wa ismaila e annabi ismail wa isaqa e annabi isaqa ɓeeɗo ɗiɗo ko gueɗal ɓe annabi ibrahima wa yaquba e annabi yaquba oɗo kadi ko gueɗal jo annabi isaqa ko woni ɓen annabi yusuf wal asbatu yataniraɓe ɓeeɗo ɓe wama oti ay kala ko hokka moussa annabi moussa wa isa e annabi isa wannabiyina annaba ɓeyde tiɓɓen fof ko raɓɓiɗi comme min rabbin ko immorde ka joom maɓɓe laano farrigo minen jirɓe ɓen min sendidirta bayno ahadin hakkude goto min maɓɓe ɓe fof ɓe fotaname ko woni noon mo min iwtirta ɓawo min gollitira nelal muɗum ngal ko mouhammadoul amin saabu nelal makko ngal monti nele ɓeya ɓen ɗen wona no menen lahu wonande Allah muslimuna ko min jebbilani ɗum Allah daali awa teddungal dow tagore nden wa man yabtaghi kala ɗaɓɓuɗo gayra al islami ko wona islam dina falan yuqbala min o jaɓantake nani o horay kanko fil akhirati kala hara min al khasirin ko jeyaɗo e perduɓe aray teddungal jama on ɗum woodino eɓɓuɓe sansugol qur'an ɗo andi Allah jippini qur'an o ƴetti garante kadi o renayde o wi en ka suratu hijri aroye ka hetuɗen ɗo inchallah wa inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu la hafizun ko minen jippini nde qur'anare nde ɗo min renayde ko waɗi so wi ɗum ko ɓay defte ɗe o jippini ɗen fof ɓe fof majje yimɓe maɓɓe heferaɓe ɓen sansuno ɗe jiiɓi ɗe bonniɗe ko Allah waɗiri ɗum no ko fiyo qur'anare wonde arde nden heɓu valeur nde ɗo o ƴetti garanti nde jiiɓetake saabu si nde ɗo jiiɓama wonde ala yiwtirde ɓawa kono moƴƴina jon noon woɓɓe goo eɓɓuno jiiɓugol qur'an ɓe tawi marsata ɓe windi ɓe bugi ka defte o man yabtaghil islama dinan falan yuqbala min ɓe acci ɗon gayra o nde ɗum yaltuno fo muɗum immi feli ɓe gayra on fo yii ko acca kon fo yii ko acca ko ɗum waɗi qur'an nde tawno ko Allah ƴetti garante fi mayre hay siɗa janngude nde ɗo sa falji masal gotal hara ko masal acciɗa ko simin faljitatami ma simin faljitatama kono yimɓe ɓen anda e falji ala dal kayfa ko honno yahadillahu Allah fewnirta qawman yimɓe kafaru yedduɓe mbaɗa iman ɓaw iman maɓɓe ɗum woni alyahudu he hay koɓe gomɗinɓe ɗum kono ɓe yeddi joni kono Allah fewnirta ɓe wa shahidu ɓe seedi tikele anna rasula wonde nelaɗon haqqun ko o gonga wa ja'ahum o addaniɓe albayinatu hujjaji feeñuɗi wa ja'ahum ariɓe albayinatu hujjaji feeñuɗi laɓɓinɗi wonde Muhammad ko nelaɗo ɓe tawi ke pas ɓe yeddi saabu gañanade ko honno Allah fewnirta ɓe ka hara o mara haaji woni ka hara o mara fewneteɓe woni wallahu Allah la yahdi o fewno kala qawmo zalimina yimɓe toñoɓɓen ulayka ɓeɗo jasa'uhum joddi maɓɓe ndin ko hunɗum anna alayhim wonde woni e hoore maɓɓe lanatallahi kuddi Allah ndin wal malaikati e kuddi malaika ɓen wonna se kuddima ɓe ajmaina dendagal si wonno bete kuddi julɓe ɓen yimɓe ɓen dendagal dikkay ɓay ɓen no waɗa bakkatu Allah hino ruttira bakkat e du'aji maɓɓe saabu ɗum mo jaɓɓira du'aji maɓɓe kadi saabu dewal maɓɓe ngal kono kuddi Allah nde kuddi malaika ɓen ɗum ɗon alaka ɗaɓɓire solution khalidina kadi koɓe luttoɓe fiya e nder kuddi ndin la yukhaffafu anhumul adabu lette ɗen hoynanoytake ɓe ñande dargal wala hum ɓe onal kadi yunzaruna nettinanteɓe illa alladina allahumma si wona ɓen taabu tuubuɓe heña min mbawde dalika ɓawa bonnere koɓe bonni kon waslahu ɓe moƴƴini ɓe maayi tawi ɓe bonnali tuubuɓe maɓɓe fa inna allaha no Allah ghafurun haray ko yafotoɗo ɓen ɗo rahim yurmeteɗo ɓe yalla nawinen en tuubugol laɓɓina adi mayde nden nanngude en o yaafo e mbihi bakkatuji men ɗin inna alladina hande no ɓen kafaru yedduɓe ba'da imanihim ɓaawo gomɗinal maɓɓe ngal ɓe tewi ɓe yeddi summa zdadu retti ɓe ɓeydi kufran e keferan kako ngun lan tuqbala jaɓatake tawbatuhum tuububuye ɓeɗon hay si ɓe tuubi nafere mala ɓe tuubata kamɓe Allah ɓe lanni haɓude walayka ɓeɗo humu dallun ko ɓeɗoni majjuɓe shariaji ɗin inna alladina hande no ɓen kafaru yedduɓe wa matuɓe maayi wahum tawi kamɓe kuffarun ko heferaɓe ɓeɗo kadi ko la même chose Allah yafatako ɓeɗo kadi falan yuqbala jaɓatake min ahadim immorde goto e maɓɓe jaɓantake mil'u ardi leydi ndin tew dahaban kange wala wiftada bihi hay so sottori ɗum o ƴetti o jonni Allah fiyo Allah jaɓu leydi ndin tew kange accitamo Allah jaɓatano naferema goto mara leydi ndin tew kange ko riisi o ko alde o bal goɗɗo mara hay leydi pays maɓɓe on tew kange bal goɗɗo mara hay quartier maɓɓe on tew kange bal goɗɗo mara hay chambre maɓɓe on tew kange sakko nawana ulayka ɓeɗo ɗon oɗen ɓe adabu lette alimun musude wa ma lahum alanaɓe min nasirina immorde e walloɓe kadi no itta ɓe e nder ɗen lette Allah daali si ɗum feƴƴi lan tanalul birra on heɓatade o aljanna wiyeteɗo birra on heɓatan o grade wiyeteɗo birra rewgol Allah ha
inne wayi oɗo gadu barra oɗo ɗiggani Allah subahana taala. On heɓata baraji dewal wi'etengal birrangal hatta tunfiqu ha itton sadaka mimma tuhibbuna immorde konko yiɗi ɗon tigi 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 okkitiron. wama tunfiqu kala ko ittoɗon sadaka min shay'in immorde piiji fa inna allaha no Allah bihi e konko okkitirɗon janɗi o fandi o alimun ko anduɗo. ɓawo aya jippike Aba Talha directement ko ɗon fewniri ƴetti jardin makko mo ɓuuri yiɗude on kamɓe si aya jippino ko ɓe tandintaɓe namen gollitiri o janggo jardin mo ɓuuri yiɗude mo tata façon ɓiɓɓe leɗɗe ko woodi nden ñande kon dendangal no e nder makko o wine laaɗo ala ko ɓuura yiɗede e jawdi andi ha hetti o jardin ɓay noon Allah daali goɗɗo heɓata aljanna wiyeteɗo birra on ma dewal wiyetengal birra ngal ha okkitira ko ɓuuri yiɗde ko